kalian jongi ni penpau ya ka jingsungo ya education minister ya ka steps ni ka initiative ka bana kalian jongi lashim hak pai dai ban pentrekam ya ka demand jongi ban ha ya tulok jongi no hikai SSA direct shaka account jongi no Kino ilam juga Meghalaya Sarva Siksha Abhiyan School Association naka khanyo trik jembang kala lej bani kendo menteri Keterangan Puli Putih Kejala urakam is sangma Shillong Benikran bania halor kimat ki baydai pagabha kamiat jongi no hikai SSA Kejala Hakani jingilang la pente bag sarkar johari India ka supply no ek installment ka baningkong nakabanda jingsi gutulop jongi no hikai SSA josna marjar phulai arfusaw hakatayo ko bokko jumna jileu lani hakatayo baningkong jong panai naitung haba penpau jing sngongu yu menteri halor kani jingla penur long jing dawa ban pha ek tulop jong kino hikai shiki bank account jong ki president jong kani seng Aristotle si rembai ulong bag sarkar jela kala pentri kam ya kani polisi hapanai baladep bar kani kantri kam nadu banai kelal lingkot matau snem nagalyang seng kala ai kublai ru bag penpau jing songu yu menteri Keterangan Puli Putih rakam sangma Deputy Chief Minister ba Preston Tinsong bari sarkar MDA borokawai kala penur long jing dawa jong kino hikai SSA Susu ba Aristotle long bu ba Preston Tinsong ula kular ba sarkar jela kan shemi gisin jam kumnu bande khnang bikino hikai SSA kino mi kendo jinge shu kumu julong menswa hakbai dei berkatulop mentabasni na kalian jongi ka Meghalaya SSA School Association ni kawan bani kendo yo Honorable Education Minister Isar Rakam Sama to ka jingwan ni kendo jongi mentabasni number 1 kalong ba na kalian jongi ni penpau ya ka jingsungo ya Education Minister ya ka steps ni ka initiative ka bana kalian jongi lashim hak pai dai ban pentrekam ya ka demand jongi ban ha ya tulok jongi no hikai SSA direct shaka account jongi no hikai SSA umba pilitif hina do arjar kakra ni dawa ya kani but hakani ka sarkar ka pemerintah ka jing simti jongi sara kam ni sama education minister kani ka jing dawa jongi menta ka ulok hello kali ni la wan ban ai play yi pat kum juro ya Deputy Chief Minister is Preston Tinsong ujung ya ka MDA government ni berkawai. Then number 2 kaba menta kasi ngi ya discuss kami about ka ban bo nani ban mang shibun ka budget ha ka state budget na ka banta ki SSA kam tam ha ka bai di ban sin le tulok jong ni ka SSA. Ban ngis government ba menta na ka sini na kaliang jong education minister ila penting hangi ba na kaliang jong ka state government kala shim ya ki sinjam kuno bande khnang ba kinoi kai SSA kinomi kendo jinge kumbalong menchwa ha bai dai bat ka tulok ile thuro yang ni ba ka first installment nagbenta uni financial year ba menta arja al sa the government of India kan sapha last week jong nai June dan first week jong nai July the side by side ha bai dai bat kani ka ba kidang up ya kani ka first installment nakal yang jong ka state government ka de pankre menta ban palai ki tulok jingi menta jong nai March na ka state jet ile to ini ba hakani ka tayo banwan state government kan supply ya tulok jingi menta jong nai March Malay pat kabangi ni discuss kalong ba ka sarkar kan tungno ya chairman ba kumjur ya ki member jo Meghalaya State Education Commission ya kabai dai bat kani na kalian jo education minister ya penting ani ba kani ka kam kala ya shachai menta ka search committee kala wa mo kala le ya ka benta ban identify who is the right person to be a chairman and member of the Meghalaya State Education Commission. Pada apa itu kami kata proses kadang-kadang nak yang job education minister ila kerpat yang ni ba ingin ya sya support but shen ila bang ba in sa review na ka search committee hak bai dai batka ni kata hak bai dai committee na kan post haki SSA school ba pila tu dia minta almost 2 years bon ki school SSA tilong bahkan nak kena bom don kino hikai don kebala ya don kebala join skill culture dan te nakal ni nakal yang association ni singok kya ya kanta ba ni la kerpat dia ni education minister ban shim decision hakabai dei barkane namar zitu menta school ayat shasha kana de jo banai me te almost 2 years ki student ki so far lupa ya do mental membatung tingi ngela kapari ila bonono government kan shim ya tarai kapai dei barkane kuno bande tingi sokmen meni la pentit banakanya yang juga government kala ya shai mentaban identify ya itu ki zero enrollment school barkum juru ya ki single digit enrollment school barkum juru itu ki school ki ba bon enrollment ila ya thuru yang iba anda la dep kan ni anda government kala depan identify ya ki
enrollment jong students, the government may take a decision to grant permission to the school who is enrollment is more. Who really kibalong deserve shishaban thung yek tu kino hikai kibalong wakan haki school jong ki. Teka bai dai but tu ki ai ki school kibalong zero enrollment lani single digit enrollment ka government kan sa shimpan ka rai. Kata kalau ka bai la penting yang ni ba ka government kalah pan shim ka niro ka senjam nama pan shu bet kunjo kalau kan sakta kala yang ni kena ki ba lek pulih haki school assessment. Ka kilong ke jingnya keren ni ba.